Uburundi bukomeje kwigaragaza cyane mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ni bamwe mu barimo gufasha igisirikare cya FARDC cyane cyane mu kurinda umujyi wa Uvira, mu kurwana kugira ngo uyu mujyi utagwa mu maboko ya M23. Ni zimwe mu ngabo zagezeyo kera zarwanye muri Kivu y'Amajyaruguru, zirwana muri Kivu y'Amajyepfo, kugeza n'ubu ngubu ziracyari muri Uvira. Imirwano ihanganishije impande za FARDC na koalisiyo yazo, harimo nyine n'abarundi ndetse na M23. Umurundi afitemo ijambo rikomeye, ndetse ni bamwe mu bari gufasha FARDC kurwana ku rwego rwo hejuru. Reka turebe mu by'ukuri ibi bintu uko bigiye gukururira akaga igihugu cy'u Burundi. Ako kaga ni akahe? Ese ninde ugomba kukirengera? Ninde ugomba kugashyira ku mutwe we? Reka turebe, ese koko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarakoze ikosa rikomeye rya gisirikare mu mateka y'u Burundi? Kugeza ubu ngubu amakuru atugezeho n'ubusesenguzi bw'imboni za gisirikare barerekana ko ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo ziri mu mazi abira, ndetse ngo iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhura n'uruva gusenya kubera ibyo abarundi bari gukorera hariya muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane intambara bari kurwana. Kugeza ubu ngubu ejo nibwo abasirikare b'u Burundi bagize gutya, barimo barasa ibibombe ku musozi wa Ngomo hariya ku muhanda werekeza Bukavu. Nibo bari imbere, nibo barimo kurasa cyane muri iyi ntambara. Ubu ngubu isa niyongeye kubura, cyane cyane yo kurwana mu gufata umujyi wa Uvira. Nyuma rero yo kwiyemeza gufasha FARDC mu guhangana na M23, ubu noneho kibaye ikibazo gikomeye cyane. Iminembwe abarundi barasa naho bamaze kugotwa. Twirwaneho itavugwa muri iyi ntambara irimo irabacungira ku jisho. Inzira zo kubagemurira ibiribwa n'intwaro, supply chains, ziri gukendera, zirimo kugenda zigabanuka. None biri buze no gukomera mu gihe M23 irimo iravansa ivari ya Kamanyora ijya Ruvungi, irimo gukomeza Katogota, iri buze kugenda iseni urabona yo irarwana isa n'irimo gufunga ahantu hose Uburundi bushobora kuba bwacisha ibiribwa, ahantu Uburundi bushobora kuba bwacisha intwaro, niho barimo gusa naho barimo bagenda bafunga. Ni ukuvuga ngo impande zose M23 irimo iragenda ibaturuka impande, isa nibagoteramo hagati, ndetse na Twirwaneho irasa naho Minembwe ibafite. Hakibazwa ngo nibigira gutya ugasanga ubufasha bwaturukaga hariya i Bujumbura bw'ibiribwa ndetse n'intwaro barasa naho bufunzwe, ntago barimo kubasha kugira ku basirikare b'u Burundi. Hari buze gucuriki, ni gute noneho wareba u Burundi ni gute bwagize gutya bukisanga muri uyu mutego ukomeye gutya? Ese FARDC yaba yaragize gutya ikabataba mu nama? Kurikira mu by'ukuri iki kiganiro gicukumbiye umenye ukuri kuyisha inyuma y'intambara yo mu majyepfo ya Kivu, icyo bivuze ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'ingaruka biri buze kugira ku gihugu cy'u Burundi. Kora subscribe niba utarayikora, kora share, jya muri comment utubwire ku bijyanye n'aya makuru tugenda tubagezaho, hanyuma twikomereze tuganira. Imiterere rero y'umutego wo mu Minembwe Umurundi arimo gusa naho agwamo. Kugira ngo twumve neza uyu mutego, reka duhere ku miterere y'aho urugamba ubu ngubu ruri kubera. Minembwe ubundi ni agace k'imisozi miremire, ho plateau. Kugerayo bisaba kunyura mu nzira zigoye cyane. Ingabo z'u Burundi zagiye mu Minembwe zifiteyo intego ebyiri. Hari intego ya mbere yo guhiga Red Tabara, n'intego yo gufasha FARDC kurinda ako gace ngo M23 itagafata. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko ibintu byagenze. Amakuru ahari ubu nuko AFC M23 ifatanyije na Twirwaneho bamaze kugota ibirindiro by'ingenzi by'ingabo z'u Burundi hariya mu Minembwe, ndetse n'ahandi hose babishyize. Ikibazo gikomeye si ukurwana gusa, ahubwo ni kijyanye na logistique. Kugira ngo umusirikare arwane akenera kurya, akenera amasasu, akenera imiti. Izi nzira zose ubu ziri mu kaga zo kubagezaho ibi bintu. Umuhanda uva Uvira uzamuka Minembwe ubu uri mu kwikanga ko isaha n'isaha wacibwa n'ingabo za Sultani Makenga ziri kumanuka ziva mu gice cy'Amajyaruguru. Ugiye kureba mu nzira za Uvira ndetse na Nyangezi, hano niho ubusesenguzi
bwacu bugiye kugira gute, bugiye kwibanda. Umutego nyamukuru ntabwo uri Iminembwe gusa, ahubwo uri mu nzira ihuza Abarundi ndetse n'ako gace cyangwa se na za Uvira. Muri iyi minsi ku cyumweru nibwo Special Force ya M23 yagiye n'ibifaru ijya hariya mu muhanda wa Nyangezi Uvira. Bivuze iki mu bya gisirikare? Iyo M23 ifashe agace ka Nyangezi cyangwa ikagenzura Uvira, yaramutse ibifashe, yabiciye umutwe ingabo z'u Burundi ziri mu Minembwe. Ntabwo zashobora gusubira mu Burundi kandi ntizabasha kubona ubufasha buva muri Bukavu, kubera ko n'ubundi Bukavu iri gukontororwa na M23. Ibi ngibi mu buryo bwa gisirikare babyita cutting off the supply line. Iyo bibaye, ingabo zifite amahitamo abiri gusa: hari ukumanika amaboko cyangwa kurwana kugeza zishize. Ubusesenguzi rero bukerekana ko Uburundi bwohereje ingabo nyinshi, ariko ntabwo bwigeze butekereza uburyo bwo kuba bwazirinda igihe FARDC yabinaniwe urugamba, cyangwa zaba zinaniwe gutsinda ruriya rubanza. Ikindi kintu kiri gushyira Abarundi mu kaga ni imyitwarire ya bagenzi babo FARDC na Wazalendo. Hari raporo zivuga ko Wazalendo kubera kutabona imishahara n'ibikoresho batangiye kwiba abaturage no guta ibirindiro igihe cyose bumvise amasasu ya M23. Ibi biratuma ingabo z'u Burundi zisanga arizo zonyine ziri imbere y'umwanzi, ziri kuri front line, mu gihe FARDC yo yibereye inyuma. Onuza Wazalendo yo irasa naho itakiyumvamo FARDC, nta nubwo ishaka yuko bafatanya no kurwana. Uku gutereranwa rero niko gutuma abasirikare b'u Burundi baratangiye gucika intege, bakibaza impamvu barimo kurwanira igihugu kitabishaka cyangwa kidashoboye kwirwanaho. Ese koko Perezida Ndayishimiye azakomeza kurebera abasirikare be bagwa mu mutego wa Kinshasa? Abarundi barimo bararwana, barajya kuri front line bakarwana, kubera ko twabibonye yuko Abarundi barimo bararwanira ibintu, kuvuga ngo Uvira idafatwa tukabura uburyo duhahirana na Tanzania na Zambia. Bo barimo bararwana cyane cyane ku bintu by'ubukungu bwabo. Abarundi nabo barimo barareba bakavuga ngo ese aya mabuye y'agaciro twakongera kuyakura he mu gihe Uvira yabifashwe ko twaba twirukanwe muri Kongo. Ikindi bakaraba ngo M23 iramutse ifashe Uvira ishobora gusapotinga Red Tabara, yamara gusapotinga Red Tabara ikajya guteza umutekano mu cyara mu gihugu cy'u Burundi. Icyo nacyo baragitekereza kandi koko gifite ishingiro, nta wabyirengagiza. Bakareba rero bakavuga ati byanze bikunze tugomba kurwana kuri Uvira kubera impamvu zitandukanye, cyane cyane zirimo n'umutekano wacu, kugira ngo duse naho dukumirira ikibazo aho twakwita kure. None Abarundi ko bakomeje gusa naho, ejo wundi nibwo twavugaga inkuru y'Abarundi bagize gutya bayabangira ingata bisubirira iwabo, bitewe nuko babonaga ko intambara M23 irimo kugira kubaganza, yabagiye irimo ibaganza, batarimo bagira uburyo bigira imbere, bakisanga aribo bonyine aribo bari kuraswa, bamwe barahunga. Ariko noneho uyu munsi urebye ukuntu ibintu bimeze, Abarundi basa naho bongeye bahagurutse ndetse babonye n'imbaraga, bakaba barimo basa naho barwana, barasa n'ibisasu, ariko nanone barimo gupfa ari benshi, abasirikare b'ubundi barimo gupfa ari benshi. Intambara ikomeje gusa naho igenda ihekura Abarundi. Ubu rero umusozo tugiye kureba, mu by'ukuri twakibaza ngo biragaragara ko intambara ya Kivu y'Amajyepfo irimo kugenda ihindura isura. Uburundi bwinjiye bushaka gukemura ikibazo cya Red Tabara, none bwisanze mu ntambara yeruye na M23, kandi irabarusha ubuhanga mu bya gisirikare, irabarusha imbaraga, yarabakubise muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Bukavu mwabonye bahunga n'imodoka n'ibifaru n'ibiki byose basubira iwabo. Niba noneho Uvira yabifashwe cyangwa se inzira ya Minembwe igafungwa, dushobora kuzabona ingaruka zikomeye cyane kuri politike yo mu Gitega ndetse no kuri politike ya Kinshasa. Ndavuga kuri politike ya Tshisekedi ndetse no kuri politike ya Ndayishimiye. Dushobora kuzabona ingaruka, dushobora kuzabona imbwa yiruka ihari irimo yiruka nk'ariya muri biriya bihugu byombi, kubera ibi bintu bishyizemo by'intambara.
ese noneho wowe waba ubibona ute? Utekereza ko Burundi bukwiye gukura ingabo zabwo muri Kongo vuba na bwangu, cyangwa bagomba kongeramo izindi ahubwo bakarwana kugeza ku munota wa nyuma bagatsinsuramo 23 nk'uko aricyo kintu cyagiye kibajyanye? Siga rero igitekerezo cyawe hasi muri komenti, kandi niba ukunda ubusesenguzi nk'ubu ukande subscribe na like. Ibyo ngibyo nibyo mbabwira, ariko murabizi yuko mubikora. Ubwo rero mu by'ukuri iby'u Burundi bwo bikomeje kugorana pe, bikomeje kugorana. Amakuru arimo atugeraho ubu ngubu aragaragaza ko no mu mirwano ihari rwose umurundi akomeje kugenda yigaragaza, kandi ma 23 nawe ntabwo imworoheye. Foto ateye ubwoba tudashobora kugaragaza yerekana abasirikare b'abarundi barimo rwose bicwa urusorongo, abandi barimo birukanka. Ni ibintu mu by'ukuri bisa naho witegereje ubona ko bibabaje. Reka rero ibyo byose tubihanga amaso turebe, ariko ikintu cy'ingenzi ku barundi mumenye yuko iyi politike ya Ndayishimiye yabashyizemo yo kujya kurwana mu burasirazuba bwa Kongo itazoroha. Ntabwo izoroha. Abasirikare b'abarundi barimo baricwa cyane, barimo baricwa cyane, ariko noneho n'uburyo barimo barwana bishobora kuza kukururira akaga igihugu cy'u Burundi kikisanga nacyo kigiye kinjiye mu ntambara, kuko ubu ngubu ngo barimo barakoresha ibisasu bya mortier 120 mm bagatera muri zone. Abarundi nibo barimo kubikoresha, bagatera ibisasu muri zone irimo kugenzurwa na 23, cyane cyane mu duce two mu bibaya byo hafi ya Uvira. Bikaba noneho cyane cyane ubwumva baravuga za Kamanyora, bikaba birimo biteza ikibazo cyane rwose abaturage, cyane cyane abasivili. Hagati aho ngaho rero abo bazarendo FARDC, FDLR ndetse n'izindi ngabo z'u Burundi bakaba mu by'ukuri bakomeje kugenda batera ibibombe ari muri Katogota, Rubarika, bakica abasivili benshi, bagasenya inzu nyinshi cyane. N'amafoto arimo agaragara. Bikaba ari ibintu bikomeye, kandi ibintu bikomeye bitarimo kuza koroha abarundi, ariko mwumve yuko mubifitemo ingaruka zikomeye. Reka rero tubashimire, naho ubutaha mu makuru turi kubategurira.